Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Lyngdoh, ubalong working president jangka United Democratic Party, negasingi ke arfu praterik unok pra arjar khatpra, ulapun menapaj ba, ban mi yakun. Na Jaïaw Mawprem MDC Constituency ya ke Elekshon MDC sya ke yeng dorbar tauan jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong ha ke arfunyo terik jong benai rempang arjar khat kendai. Ha ke jinyalang bat kilat pathai kubor uba Lyngdoh bala mi khmat kumu MLA ya ke Jaïaw Constituency bat ya ke West Shillong Constituency ulaya thu bagani ke jing shimrai jong u ban Aireng ha ke Elekshon kadai ke jingkwa kabami na kinong yalam bat kinong kersyan jong ke UDP 18 West Shillong Constituency hadien ki babon teli ke jinyalang perkat ki bala syong bon sin. Kat hado mentah Jaïaw Mawprem Constituency ki kertong ki ban mi Aireng persya ya uba Lyngdoh kilong uba Thomas Pasa uban yakun lesi kum kertong shimen bat uba Augusta Jerwa ubalong nong yalam barim Khasi Students Union uban yakun na keseng Congress. Constituency Committee kabarong mentah si Jaïaw tam karai ban nominate yang kandidate di akan ni kebentan ada yang juga Pak Lyngdoh Shop and Power kerja semua ya buat macam ni terbuat tu dirambak adalah term district council untuk chairman of the council iba mengiru ila menjelang parti lang second ke rai dan recommend ke ketua jurnal dari jin sotro ya ke jin maha ke kamkau atau apa kamkau juga mission kejuni atau parti kejuni. Ke parti level tinggalai don ke draft manifesto committee ke finalize ya ki aims, objectives, priorities juga seng. Dan kalian kejunga apa shimet ni i ni ba ke district council kekan ibun i Henry kadang ke gap ke ba hepa very wide gap bereng ke ba kram ba ke ba le je ki an begun ki orders ki begun ba pass ke council borbor ki sakun on paper ke implementation kelong ke batlong ha ke ba army ke jingdon kam ba banla ban effectively ban rekami kita an kamu ni hapan improve ban tone up ya ka quality jongki officer betul ya ka council ban tone up ya quality jongka administration nang da ka ba live ada kalau ba ka dairu ban ni de ban persiang ban lap ya ke common link pada council buat ke state government. Ini ke way ke baju jabar bor i kalong ba kedan bor ke confrontation pada ke council buat ke state government. Ngai ba kumau menangi dewan buat ya ke common ground jong ke jingi terengkat nomor ke council dalade ke survive ke support ke state government buat ke state government ju kan dukut ya kan link juga bas mat ke grassroots ke politics lada kam buram kam yogor bat kam ken ya ke kam ke district council tengas no kini ke priorities ki ba khamando ke institution la penong de gibreu ma bat ke balang ru la penong den of tax lada gibreu juga constitute juga balang di tax de ladang ide ban improve kemau mentan ya ke jingkrekam juga council ingin hapan penbaha ya ke quality juga beliau nadu ki officer ki batrai haka ki beri ke permanent ward juga council bat ki elected members ki balik bawan man ke sansne di banlah ban penkut ya ke council banlah ban penong ya ke belum efektif ke rakam kemudian ingin hapan keadaan juga kalau berbahaya ya ke
tinggal jadi beliau. But kini kawai nak ki factors ke bapa penong bapa Constituency committee ke push syahmat dia ke tinggal jangan. Dan ni kasai represent menda kat sansnya. But kalau hadui kinum deki individuals, individu pajak bukan ayah ke nama job yang aku mau ngilam joki. But ni iba hak situation ke balong mentari ke ba ibu hak ngilam. Kada di crisis of leadership hak assembly, kada di crisis of leadership hak state, kada di crisis of leadership hak district council. Nangai ki nong chong ki ba lasham ham ha jong da Jaïaw Constituency kits kontu hando kin ai ye ka jigit clip banyalam ki sanstam ki balman. Nga ka fokus kalombe syagagur ngan po syagagur nganom dan kam manu kita ki tribals ki jongan ki voters ki tip u biando u kan sai do na berang ki ngran ka ji kon de dang oi kalom kata ba umpat him assessment and analyze kini candidate u bala bandera ba do na berang jong kini tahu de banyo ka nam be jong Tendrai pikiran saya ke bapa omopi ke jeng ai ban shom thai nak lagi bat ni ke ke baja hari ni ke constituency West Long constituency kalau baik haboro ki khasi dominated area ke bundo kadang lihat di sana they indala new ki areas apa Mawprem shaneng ke bala ngilasa job kini non tribal dominated areas di district council hi ketika council ke kini kita perlu commission mental